Umbutho weenkokheli zemveli kweli iContralesa ubambisene nesebe lemicimbi yezemveli babambe umsitho wokubhiyozela olusuku lwanamhlanje lwamagugu namafa kwiphondo laseMpumalanga. Intatheli yelijelo uSiphephile Kunene ubenodliwano-ndlebe nomphathiswa wemicimbi yezemveli kweliphondo. iContralesa lekusigungu lesengamele emakhosi velonke leNingizimu Afrika kanye nelitiko letekubusa ngekubambisana esifundeni seMpumalanga ibambe umbungato lomkhulu wekubungata emasiko lesinawo esifundeni seMpumalanga kufaka ekhatsi lawo labuya kulabo labakhuluma Sitsonga noma Sishangane, labo labakhuluma Siswati, kube nalabo labakhuluma Sindebele. Lanami la ngumphathiswa welitiko letekubusa ngekubambisana nemasiko lotasichazela kabanti ukuthi imicimbi lefana nalena idlala yipi inzima ekubuseni live. Angibonga lithuba ngibingelele nabalele emakhaya. Ngiyachifta la. Silitiko sijabula kakhulu ukuthi sidibanza kanye nalomcimbi weContralesa. Umcimbi lenje iletha similo tukubona nabakithi iphenze futhi ibisele imihambo nekuphatha kahle. Kungako sitekuba supporta as a department. Ingabe masifika eluxhumaneni noma social cohesion lokho kudlala yipi inzima? Kuletha abantu bakithi dokumehambo nemasiko uphunze futhi kuletha abantu bakithi ukuthi bafunze inhlonipho bakhona kwathi ukuthi umuntu ngebantu. Siyabonga kakhulu isile bekungumphathiswa welitiko lekubusa ngekubambisana kanye nemasiko esifundeni seMpumalanga lokusetawendeka nje lana kuthi kutaba nemigidvo ngekwehlukahlukana kwetigaba tebantfu labancane labadzala kanye nabo labasemkhatsini kutaba nekudla ke lokwehlukahlukene lokuchamuka kuletinhlanga ngekwehlukahlukana kwato. Ngibuyisele kuwe studio.